Union Home Minister Amit Shah na akhoi gi mamang chahi gi 2024 gi November tha da lebak asida terrorism mayok nanaba National Counter Terrorism Policy ama sem saduna pangthoklagani amasung masigidamak laukhatgadaba thabak singsu yathoklagani haina lauthokibagi matungina hauzik wafam ashina chahi ama henjalakpaga loinana Home Ministry gi maikaidagi lebak asigi ahanba oina anti terror policy ama athuba matangda pangthoklagani haina Union Legak ki senior official amana pawgi agency amada phongdor pa wafam jega mari lena na oza aikoi India ge ahan ba oina anti terror policy asi sembal loiselak le habani wafam asiga policy asiga mari lena na so December gi kuntaruk amasung kuntareta Delhi da aikoi gi NIA na anti terror conference pangthokadori hairi wafam siga mari lena na oza kari wafam thambini yemu tare da chindu da ko yemu tare ko let's see center gi leiba center gi na kholak pa du gumba khongthang du madi khoi adu di mai khongthang ni ko moina kogi kahani India si malem leba khodi mata chaktak na ba atu afaba country ma ko ya ma democracy ja padum leba ma mung da atik mai leba du gumba leba amani kuno hona ja matam da moi lokhon tholang lokho sa badna du mo gi tare ko to buta bu khon hajing si metropolitan city ko leba du gumba India da bauda Delhi da bauda tare ko Delhi da bauda sometimes no sum thui idna parmani ko thon thogum yam thui adu na ngasagi se sugma yam thik thok chana ba adagi kai kai thina ga si man parma tam da maru na sai area si da saman khaba ko kai paring lana ka thon tori kholi myam pali sai area si ko to sunu yeng tare let's see sina center gi magi khongthang ni ko to bu center gi khongthang du gi manung da apik pik station thoi ba issue myam je sai area si sigi lei ba anti terror policy tare ko si manung da kai kai yaw ri hebsum ko yeng changi ko adana manipur ma thoi ba issue jing ji si ju ta sengna kan haini khudam na ju thoi ba issue jai dare ko si ba ta dum konsen ba ya ba ko moina hair ba ya ba wa dum yarong ngani khalle ba ko adu so dum aduna dum mayam ji usundana yengsina da khangina da sasun lai bani na ora tare na community ni thok ba dum ethnic class ni ga thair thama bani na yeng tar le se do ba na jik pali je leipa ma saman kha da ba leipa samban paring da free movement to no khor mayam pali ti ko adu mayam thengna na ba khor na mayam shi yauri adi manipur di basing thingam da ba adu gumba influx mayam hajara lai re adi illegal immigrant mayam hajara lai re ha ba si mo ju pi da yawja harap ni tra mo yawja harap ni adu gumba da mani India si prime minister na ha ba si adi den home minister na ha ba si India si khogi illegal immigrant mayam gi khoi sanapam dharma sana na te ga na mo photo khyo dum especially yawja harap ni ko adi ta thok to ro da na ko adu so mi ta de adu na yeng ta le let's see center la kholak ba khongthang di ko thingum de ko adu yeng ta le to ko hajring apik pa state mo jari ba manipur da su sometimes ko adi hanagi manipur je kama manipur no kamai lakhiba no kamai India lakhiba no mo je khone kamai yeng mo yari kamai na mo da chok thorang mi kamai thami yari gai se nungsi ne yeng bibum changi habani da tajda ko adu na da na hoji tai photna wari ni hoji asam ju hore da na han da gya adra illegal immigrant mayam gi wathok ma ju hore adu mo illegal mayam tak thok po gi matang da hoji mi sibaw na re da si government amana pakal ko thawa amada illegal immigrant gi thawa pakal pai si kaigum khara le pakal am tro madu manipur da su madu gi potu le ni sima khangi tro airport to ando mai na ko ana misor mi khai na ya man ba mong da ngasagi yana mong da ngasagi adum power access hon ba ko khara nu si da area da ngasagi yana to ga ne ha ba ko to thawuk se si nu ai ta ba le aduna si yeng ta le let's see aduna government ai government ni chadok thadok ba hapsen ba hai ji ba ta mitra na han da zu ngasagi MG NRGS ki ming hom ta to no na pramanya ana India si Congress amadi BJP anina Congress na pala partner BJP na pala Congress na tra ani jine ba India da baru na sasan tawri je big brother role ri ani jine matra adu ato pa ri jine sagi magi apik pa political party hai da ne ko apik pol mai station chau jabai wani the whole India gi wani angka di big brother gi role ri ani jine matra ana amana mung maming hapsan ba thonjan ba amana mung thugai ba onthok ba ade amana mung adu to pa tarmi du pam de na onjan ba sidi onthok ko onjing on mo masing ni la sana ba porin na sidi yeng tare na tro India se mo ni na mara mo daga kayam sang na pu da ba de lai station ke am nusi na yeng bi yeng da ba do adum yeng tare le sidi politics sidi up and down de na ko adu ngasi ma hayeng ma ka to sina do thok sina sidi adum akhoi gi lifeline sidi ba akhoi sigirani miro ram lakani miro ram sigini miro lakani miro adum life ki ending oi ba pot lai tri ba budi पृथ्वी तुम रिवा है को पृथ्वी तुमरे है बाबूदी अखोई ले सिस्टम नि पुरुष चतुर बनिना अमनो पालक कुमै यंग तारे अमनो पालक कुमै यंग तारे त्रा तबदो मोय नि कुमै दा मोय नि जमेला दा को मणिपुर से
manipur se ngasai khang sta hakol ngoi thok tu di tawir no ha potuni ko thamjani si ko aduna yeng tare le si ko anti terror policy se mada ngasai dosile se dosile ko december kun tereta ena ena ko anti terror conference ma to kan haisia adum tawsinu pabo ko sinu ko kasu kaide tawbu bu aikoina delhi da harok boy pangtho ko manipur da ngasai nungai ba di ya da ba lei ko aduna delhi gi nungai ba ga manipur gi awa ba ga adagi maharashtra gi nungai ba ga manipur gi awa ba ga noina hiram khudi mok to noina nungai mino habdi ya da bani na matam matam gi awa ba le jaga khar da mi khar sang kan da kare hani nungai haina bhora bu sang ya tare ko aduna yengasi senta jida ko government policy ni yeng tare oza oza na mamal yam na wafang kyam su thambire oza gi chilla matam kya su kai thopidona tharam asibu mapung phan bi bagi damakta oza bu haninga ni tana thaga chari